October ni sari sangni lesum ni pathuma Hamas hawin Israel bai chiam nu khan he indona wanga kongzon hi USA khwan voisang tam tak a thlengta a atirlama Israel thlawp tu an tam jok lain hunakal zel nuwa chuan Palestina lamtang an ron pung chhota zela tumsang ni zaruk chuang hetenga pun khomna aom nuwa Israel thlawpna lam tumzali ani lain Palestina thlawpna pun khom hi tumsang ni chuang zet ani thung context pek klingkhom theka Israel patosu ti in ring takin an awani Israel dulova Palestina thlawp tu America khwan tam tak an oma anni ho thomna tak hian US le Israel in kar he a soing hing phangem heng an auri hian US sarkar riluku a thlak sak thengem e zona sang tur chuan US le Israel in lechin hi kan hriat fi amasak a tulo me US le Israel in lechin hi engtiang chia thuk nge ani kong engkim deuh thaw USA party lian pani Democrats le Republican khu ani nanglo ati thaya nimasela ma le tuntleng hian in annale in lungrol na pakhat annaya chu Israel ram an thlop lat na khu ani kumsanga zakwa somli poriata Israelin zalen na apon rol lopum puitu mas saber chu USA khu ani a Israelin independence apon nu minute som pakhata President Truman Khan alopum hal ani kamini tang khan voin thling mai hian pa chan changin USA hian Israeli dot takin alakwang kwa tarang mai chu ani he kandin monanga hanin chan chintaila tunlai ko vela el phak rual ropui bermai hi kanlama tangin minhan tran tlat reng mai ta se anuamin athamon thlak du ngotang chu Israeli khovel mun sang keini hotiam hian kan loral khatran mai baga an defense te hi aturu kan tia atunlai tong takin anbon kan tiani he an hlotlin na phena om chu USA khu ani tero setel taila an mani chau khwan mal chanta sejong heteng dem huna hian anding hawin arinom lo USA in fatchua manga adot Israel chu America ram khwan Israel independent rachanga vointleng hian rule ngai ho lova Israel nena poisa apek za chu dollar tlu leding on za thumzet ani to a tunai kum chwa po hian kum tin mai dollar tlu leding on li don lai mai hi deal boy po ngai lovin Israeli apezi thina ne hesum hiram ven himna defense atan liu ne a kum sang ne le som poruk khan lalobama khan dollar tlu leding on som thum poria chat kum som chunga Israel pek turin inremna azia pui bok ani kha Ral tuam chaber heng F-35 stealth fighter Iron Dome battery David Sling arrow missile system CH-53K helicopter KC-46 tank bunker buster bomb tiang reng te hi USA tanga achok lu vek anni UN in rel bon sang Security Council lamani se Israel ebzong alo chere reng chu US hian alo veto ngal mi zel boka kumsanga zakosum sari tangkhan US hian UNSC Israel do danalam resolution somnga apai thlain alo veto to ane Engvangin nge het tikopana sa hian USA hian Israel hi athlop pathian nam thlante anni a chuwang chuan an mani veng him turin USA ada ani ti tharau hrilfian hi chu da thari taila etia han mu mai thele minol puin kan poma kan hriat thiam thei USA in Israel thlop tlat na chante chu hengte hi anni pakhatna tunla Israel din ma kumsanga zaria toplama Israel ram din du tu pol Zionist vung taka akalai tang to khan USA hian juda hoka athlom dai to ni juda hoka ram sang khan anwag dar na sasia America khan an mani pola ram an nei ve kha adu sakpui hlani panina USA hian Israel hi Middle East ram tam tak zinga democracy omchunnia angaya mana tang to in USA hian democracy achapo pui kan ti don nge ni democracy ni velo ram piang mai chu veitak te hian a veitrina Christian tongkam takin chanchin thala tha velo ram anga angai ani democracy ram ni ve ta chu anin pona atha zola ni he pathumna an soichin dan taka chuan Israel hi US tan hian mel material ven book outpost thatak ani a
Israel hi US tan ral beina longlian thami aircraft carrier pil thailo ani antibok Israel hi achak phat chuan Middle East chet ati ol samdor ani ti ashia ani amel ma kumhlun Iran le akit te ho Hamas Hezbollah Houthi ti te ho changlian zel tur dan nan Israel hi tangkai takin mangmek chu ani he ani ho aya thil ti theizok Russia le China Middle East an thangzel tu lo do dal na kong thatak chu Israel ti chakhi ani le bokani Israel chakna hi USA chakna ani tel zel ani chu Israel spy thatak Mossad dana thuruk poimo an la khom te hi US nena an hlan chong fawa US tan hian hlutak ani zel mai palina USA khuan Christian tam tak an laoma ani ho khu Israel thlawp burtu te anni Bible in azia dan tran chanin Israel rammi pathianin juda ho ape kani ti hian tran chan ania anni nga chuan Palestina ho kha Israel ho wa dar hun chung kum sang ni don Israel ram lo lo hori lok tuang chau anni Israel hi isu lo kal le na mun tur ning nge ya an nge awangin Muslim ho kuta aum an rem tilo bok Indo wi panina juda ho tam tak su tan ni na khan mi te tin lung a khoin juda ho khongai na asiam sak na sa le bokani pangana ai pak anti mai American Israel Public Affairs Committee Paul hi aoma Israel thlawp to Paul chak ber ani political party an nilova nema sela heti chung hian American politics a ngong thui tak an nei thei ani andu ber chu eng party polo sarkar se Israel nena ingkung kaina thatak nei puirang ani Congress member tur an MP ve in thlana Israel thlawp tu candidate te chu an lama tangin an campaign tur sumte an donate teu thina heti hian US politician te chu Israel thlawp tu pro Israel siam vek an tumani bermai an tuma hian an lotling ti chu kan soitak te tangkhan kan chiang mayo me kum somsari chuang zat US hian Israel hi al thlawp tat reng ani he Israel hi ramhuat lo per top 5 zinga langkum khwa ni bera theiningat sela chu he khowela ta noi bodu tu khu anga khop mai tumpon tum nge ya arab tang rolin an mei fawa an ne me uri lo chu ani he thlala kan muang hian mi pui ngai dan an lak tharlam ta ka tang hian Israel ngai na lo tu tam je chu a chiang mai o me a thenom Turkey mi za som ko pathum chuangin Israel hi a thalo zongin an ngaya Japanese ho za somsari pakwa zatin a negative zongin Israel hi an move boka chutiang zelin Australia Italy France Canada United Kingdom mila sa te point Israel hi an ngai na violo ni in alang a thian thaber USA nge apo khwan Poland lagna atam zokin negative rating an petlat bok ani a thazonga Israel thlir tu tamzo naram tlem te zinga mi chu kan ram India le Africa ram Kenya Nigeria ti te ani de mai ati lama kan saita ang khan tun ma zong ain Israel thlop zel du lo na le Palestina ho leina na thom USA ngai po khwan ari aring ta le a Israel kalphung du lo zing a hian mingau mihang Muslim le juda ho nge po antel ani an university lian tak taka zirlai tele ziti tu te ngei po khwan Palestina lam an on thup ti kan hrianga tun hai loka Khowela University thaber pathum na nimek Harvard University in Sumadon tu dollar tu leding on ni zat tama sarkar hian adan saka achan rang zinga hian Israel du lo na antilang fo ti top tura atina te Palestina thlop tu injam khom thiat tura atina te atel ani heng an au thom hian sarkar kalphung hi athlang danglam zongem tunai me alandan hi chuan US a khon eng party porun sarkar se Israel hi chu athlau thlak mai arinom lo ani US in Israel amamo chan le wang kan soi tak taka ngai to le taila athawme Israel du lo tu thom ring chole ma se athlop tu tam tak an lom thawa Christian ten an thlopa ai pak pol chak tak aum boka Middle East a thian thalu tuk dang anei lo laya Israel le zel han thlo thlak hi thil ti om tak ani lo ani Bible be chanin heram pani te in lechin thuk takhi shilfe don taila Genesis bung so pani chang thuma pathianin Abraham ne na ti hian thu soya mal som sak tu piang chachumal ka somanga an chelo tu chachu an chia kalong ti in
he thui Christian tam tak te hian an la thu tak em Israel lama tran hi mal som dun na an ngai ani US le Israel in le chin na hi pathian rem rot leu leu ni dan ring tu te soidan le Bible ina je dan chu heng te hiani kum sang ni don ram tina wak dar to juda ho hroi khom an ni a an ram lui Israel pem khoma tunla Israel ram din le ani theina na puitur hian USA hi pathianin chakna pe in a choi sang ani anti Ezekiel abung som thum poruk chang som ni pali achuan ti hian a in ziaka namte zinga ta ka hroi chokang chewa ramzong zonga ta ka khomang chu in ram nge a hian ka hroi lut to na chu kumsang ni don an wa vai to nuwa kumsang ka zakwa somli puriat khan ramangin anlo in din thale ta ni kha Jeremy abung som thum pakhat chang som thum pa le thum ruk hi chial lovin ti hian han thil fe ta mai taila hebung le chang a hian pathian hian ni le thla le arsi zong zong te hi asia mani thule heng te hi an bawa an ral ani chawin Israel nam hi an bo ve ang ati ni chumiam ja chu hi ni Israel hi ne a anoma an bo ral vek hun thleng tu chuan ni le thla le arsi te hi an bo masak tul ani pathian in he university athia dat masak angai don ti na ni chu Israel hi khovel top ma chu aborol ngai lovang ati atluk ani namlu lul enkol har sale thoilo niwa se Israel mi le sa te hi pathian hian ala sherenga an nga mesia an mo fe hun te po ala thleng ngai don ani chu hun atlen ma zonga lo enkol turin USA hi amiruat an ni ti thilrinom tak ani